Күн шерфiniz хайырлы olsun. Бүгін Қырым ишгалінің 769 күні. Сонки адесе вақияларының заман тақымы таныш еті. Бүгін Филименгте Украина ве Европа бірлігі арасында ассоциациясының имзаланмасы бойынша референдум кечіріле. Сайлавларда сыз қаршы яда қол тұтасыны суалер қойылған. Сайлав бөліклері сабақ сат 7:30 açıldı. Олар ақшам сат 9-ға қадар çalışacaklar. Референдум мушавере шекілде кече. Референдумның қабыл етілмесі үшін сайлавларда Голландияның 3/1 қысымы рей бермек кереклер. Референдум мечбуриетнен кечір Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкердің фікіріне көре, референдумның менфи нәтижесі Русия үшін файдалы olur. Европа парламентінде Қырым ве Донбасста инсан ақларының бозылуы бойынша эсабат малюматлары тағдым етілежек. Марузаба Европа бірлігінде Украин миссиясы уху хорыжылар ве Европарламент депутатларының бераберлік ишінің нәтижесі. Российские военные преступления на востоке Украины и 28 заложников Кремля адлы марузасына шаатларының малюматлары топланылған. 28 заложников Кремля марузасында есе сияси бақышлары үшін Русия Ве ишгал етілген Қырымда ақланған Украина ватандашларының малюматлары топланылған. Европа парламентінден сон марузалар Гаагадаки халқара жинайы махкемесіне теслим етілежек. Қырым сияси мабусы Александр Костенкоға Русия колониясында зұлымлық япалар. Бақында оның адвокаты Дмитрий Сотников білдіре. Хатырлатамыз Александр Костенкоға 4 yıllık mahkeme үкіміні чықардылар. Оны Киевде 2014 сенесінде Беркут қадиміне қаршы кетірілген зарарларда ве қанунсыз шекілде силянын сақланымасында қабатлайлар. О жазасыны Русияның Кира вилаятында кечіре. Это колония для бывших сотрудников правоохранительных органов. У нас Александр до революции достоинства был участковым в Крыму. Вот. Условия там, общее, в принципе, общий режим, это не такие жесткие условия, как говорится, где можно как-то злоупотреблять. Вот. Но несмотря на это, он говорит, что к украинцам, которые там с ним находятся, к нему есть определенные притеснения по национальному признаку. Вот. Большинство ребят, которые с ним сидят, они по национальности чеченцы, в силу специфики данной зоны, что это зона для бывших сотрудников. Вот. Поэтому, конечно, ему там сложно. Ахярның Русия губернаторы Сергей Миняйло өзіне қаршы планлаштырылған митингні кечірмеге ясақ етті. Наразылық акциясы жұма күні апрелінің 15-дені Химова мейданында кечірілежек еді. Митинг тешкілячыларының ресми сайтында білдіргенлеріне көре Ахярлылар тәсіл тиби ичтимai меселелер ве Миняйло тарафындан қанунсыз шекілді Ахяр топырақнен құланмасына чувланалар. Шер мемориеті митингні кечірмеге ясақ етті. Митинг тешкілятчылары шер мемориеті ишгалжи селялы мойсеселеріне мураджатнен болынып, жинайы иш ачмаға талап еттілер. Қырымдаки лучистая көйіне алып барған дағылы ел чоқилар девамында тамыр етіле. Тамир ишлері 2013 тенесінде бітмек керек еді. Қырым ишгалінден сонра Русия ишгалжи акимиеті елны янындан япмаға вады етті. 2014 тенесі тамыр ишлері үшін 12 миллион рубле аванс берілді. Весіқаларға көре ел 2014 тенесінде азыр олмақ керек еді. Ама елны ойледі бітірмеділер, ерлі сакинлер шикайет етелер. Құрыжылық шirketi keçken senesinden beri hocalık faaliyetini alıp barmay. Ақташ суф анбарының бентінде қырсызлықлар көлемі Қырым мемориетінің жолбашчысы Сергей Аксеновны ачуландырды. Щелкина атом электростанциясында демонтаж ишлеріні кечірген шirket объекттен 5000 чақылны чықарды. Нәтижеде бентінің бір қысымы бозылды. Аксеновның білдіргеніне көре қарывлыларға бақмадан жинайчылер бентіні боздылар. Чақылның қанунсыз чықарылмасы та кечкен сенесі август айында қайт етілді. Аксенов меселеге уху хорыжыларыны желп етмеге ишандырды.
Сережа Эшеги Артек темсилчisi oldu. Халқара Артек бала мерkezінде ақыр пейда oldu. Анда балалар ат спортнен оғраша білелер. Артекнің мүдірлігі білдіргеніне көре, Сережа Эшеги Артекте 20 yıldan берлі эссас нақлият еді. О вақыт денізінің ялысында Гурзовның янында су курортының янында ратланмақ үшін чадырлар лагеріні тәшкел еттілер. Башта Артекте ратланғанларының тұрмышы пек сады еді. Яни уч орды чадыры ашхане ве 37 хадимы. Нахлияттан есе экі ат ве Сережа Эшечігі. 15 yıl devamında Бахчисарай қасабасының Долинная койның ижади коллективлері çalışıp olamайlar. Medeni ev viran etili bina 50 yıllarında kurulgan edi. Bu medeniyet evinin sanasında Sovet estradasının belli yıldızları iştirak eteydi. Umumin bina viran etili hadimler koy şura binasına koçteler. İcadi takımlarının kiyimleri ta Sovet zamanlarından kaldı. Yerli hakimiyetinin bildirgenlerine göre bina rayon balansına geçirildi. Анда есе бинанын тамирленмесіне пара жоқ. Костюмы мы храним еще с тех далеких советских времен, когда нас колхоз обеспечивал. Но сейчас мы живем благодаря родителям, как, наверное, и все творческие коллективы у нас в Крыму. Ну вот, нам есть с чем работать, в чем показывать себя. У нас нет сцены. Для наших замечательных детей у нас нет сцены. Это наша самая большая беда. Для того, чтобы нам попасть в эти программы, естественно, надо проектно-сметная документация с положительной экспертизой. В настоящее время у нас пока на это средств не хватает. Изначально средства на проектно-сметной документации и на экспертизу заложены не были. Но у нас есть средства свободного остатка, которые нам пока не разрешают тратить. Там из них 8 миллионов именно вот на эти проектно-сметные документации и на экспертизу, как бы они есть, если нам будет разрешено тратить свободный остаток. Джамал авионың продюсері Игорь Тарнопольский Қырым-татар халқының темсилчилеріне Евровидение конкурсына өткерілген азырлықлар ақында икәйе еттілер. Көрішіф мейжилис темсилчилігінде кечті саясетчі Жемат эрбаблары ве құтлеви хабер васталары ерджінің ижади тақымы елі олған проблемаларыны ве оларының чөзіф юлларыны музакере еттілер. Продюсерінің айтқанына көре вақыт аз қалды, проблемлер есе чоқ. Шымды есе Джамала Антер азырлаган тикежилер или музакерелер кечире. Сейчас у нас происходит. Сейчас мы занимаемся фандрайзингом, мы в поисках финансирования дополнительного. Это то, что занимает больше всего сейчас времени и усилий. Идет активная подготовка всех направлений по Евровидению, да, это и техническая поддержка, и художественная часть, там, пошивки костюма. В общем, этих нюансов масса, я не буду тоже углубляться сильно, но мы сейчас в разгаре подготовки, остался месяц. И вся команда творческая, которых, по-моему, 37 человек с нами летит, все очень озадачены. Мне прислал Рустем Скибин, что он предлагает свои опять услуги, хотя на финале было платье с его рисунками, я рассказывала о его рисунках, цветках, и он мне сказал, что он хотел бы продолжить и сделать что-то более прям специально для меня. Я сказала, что я открыта к этому, но просто отдельные принты, скажем, отдельные рисунки крымско-татарские нужны действительно, чтобы они были гармоничны с костюмом. Бұл нұқтада программаны екінлейміз, сізге қайырлы күнлер тілейміз. Көрішмек үзре.